Kardom, Pini Birtar Jikta, Pini Prime Time News Tan Bang Pineli, Imoni Teron P. Aprang si Birtang Ton Pensipa Jermidam de Aprang Birtang Kung P. Arjuponita. Puluni Lems Pen Patir Piponsi Sankirona Sai Kedeng. Puluni Constituency along PHM Mokewangwe Radlang Kijun Kisung Nang. Mahamaya Constituency Arlo along Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Kirona Hinpen Sangkiron Pon. Birtang Kung Pi Arjuponig Dela Pit Putot Birtang Ton Pen Chipa Jermidam Sinang. Puloni Constituency ang along Kido Long Katarong along PHM Mokewangwe. Langso Mepi Block ke Parlo PHU Water Supply Amokewangwe. Bangso Kido lake Puloni Constituency ke Parlo Long Katarong Pusi Perangke Kahumri Damahod Hadakaratum Pachinidun. Ningkan Plipo la bangso pipe ke wagrat turpak si selamlo la si peder de pin penon kan kir in pulote ke semarpon PHpan Hadakaratum Chuning Ripon. News Text Report, News 24, Karbi Anglong. EM Lunsing Tirona Constituency, Mate Mahamaya MAC Constituency, Angkang Rong Thoma Parman Sanghan Kiron. Dogmoka Tunghet Keterong P English LP School along Rong Thoma Parman Son Si Mentaro Borsing Tiron Lapen Keterong Piarong Apan EM Lunsing Tiron Kaping Karating Pen Bangkret Roxia Chokomaratum Chiraptun Si Non COVID-19 Kiso Pen Azog Lockdown Apora Hut Kiboydet Amikaratum Apan EM Tiron Kaping Karating Pen Bangkret Roxia Chokomaratum Tatangka Masapsap Chirung Si Anying Kime Pen Sanghan Hai Hui Kirapa Jirpon Kato Kaveton Suri Sosi Adon Apan Alang Litum Sanghan Ron Ponlo EM Tiron Apan Bangkret Roxia Chokomaratum Apan Kirap Kipajir Ajo Larong Thomarong Arora Tumta Kiro Pajir. News Text Report, News 24, Karbi Anglong. Kita klaim long lihat tum jadi next itu kilak tum topik nasi sorkar hin phanta instason nang kilo tum damra sangat kejo tanam nampak lalu apabila so abemar baik tum kira ini bang halo kefere memelam ke tini anta adwai ulai gila Kopili Constituency Arlo Kido Chokomaratum Chelang Si Prekja Madimalong Sanghan Kirona Sai Dengpon. Lockdown is sek moniratum hong barlong le det pen chongda chotelo chia dim an taing hap et ajo kichulong le si thinai nui an mananglo bangso apora hot inot bangini minister atum kchoning ri lake chokama mo kachirib dun long atum inot pen bangpho kiduk atum aphan kirapachir nang jipu kchoning riason ninga klong pen deng dun si pingi jengkharong piarong ta sanghan ton phokep susi kiduk aratum aphan ron Bangso long gang Puratiron Mohan Singh Kro Sabitri Rong Pipi Mahendra Kathar Lapenari Sanghu Atum Chirap Chito Dunlo Lapuahin Kaprik along KSA Kironi PWD Bodheswar Rong PSA Kironi PWD Sambhu Thapa Kongchun Bangso Cheng Block Joy Singh Inghi Lapen SO Karbi Anglong Autonomous Council Jiten Singh Naratum Chelangsi Bang Thongkep Langjiting Kandong Thilua Chia Long Kiduk Aradatum Aphan Sanghan Adon Damsi Pajirdam Kironi Pen Birta Pangdakpon Mohon Teron News 24 Karbi Anglong Puluni Lems Pen Patir Piponsi Biswanat Pathar Polling Station along Sangkirona Sai Dengpon Puluni Constituency Kiparlo Biswanat Pathar Polling Station Angkang Kiparlo along Pinyada Por Paikre Siapor Malompen Puluni Lems Atum Patir Piponsi Rongkep Arat BPL Card Kido Kawe Pupiaphan Sangkirona Sai Dengponsi Ingsamjin Pen Pachunpon News Text Report News 24 Karbi Anglong कार के दो अपन बीपीएल फिर में आदोन के बीपीएल होते मत का कार वाले अपन मना लिस्ट इन्फॉर्मेशन इतु लिंकिंग को के दोन पकितांग को नदा का रोनते तो कुथा Pinya Birta Lapan Sikang Toniklo Tumi Thakmi Kardom